أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح أوام للي فعلا زينا. الكلام نفس الكلام، حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام. حتى لوننا وشكلنا، يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد. يلا نمد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننساه أوام انت وانا. Sampai di wisata religi di menunggu, dan ternyata menunggu itu tidak mengenakan, menyakitkan. Apaan? Mau makan nggak? Mau makan nggak? Beli nggak? Dua, tiga, video. Dia mau ngapain di sini, Pak? Ya, nggak bayar tiket kan? لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. Jadi mereka dari jam 7 pagi sudah kumpul di Masjid Agung. Alhamdulillah itu berada di kota Palembang, di Gandus dan masih di daerah kita. Adik-adik itu ayu-ayu yang dimuliakan Allah, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Kakanda kita, guru kita, Haji Sofwan Kilaman Zain, sebentar lagi insya Allah akan hadir. Kedua pertama Kacon, kita doakan semoga beliau panjang umur dalam ketaatan. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tapi ini adalah bagian daripada ujian anggur sekalian. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. No matter what comes my way, alhamdulillah, my heart will thank and praise. And every time I'm feeling down or out of place, alhamdulillah, everything's gonna be okay. No matter what comes my way, alhamdulillah, my heart will thank and praise. And every time I'm feeling down or out of place, alhamdulillah, everything's gonna be okay. Alhamdulillah, everything's gonna be okay. Yeah, alhamdulillah, everything's gonna be okay.